Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban kentiu ya kam yele kai kickboxing. Ka All Meghalaya Kickboxing Association ha ka Trelang ber ka North East Kickboxing Association kan penong ya ka Fourth North East Kickboxing Championship ka banlong na do ka apu khnai tarik hadu live poi tarik ukla lingkot ala jar apu hendrio. Ha bakran shikilat pathai ka bor ha Shillong Press Club. Working President Uba Samuel Hasha ulay thu baka kinhuan kala sedang biang ban penong ya kani hadian kumbar lain na South Nam bakila sangi ban penong. Shu ulay thu baka ni kichinya kop kichila na kathan Shrilam ingi kinwan ban Shimbenta kumna Assam, Nagaland, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Mizoram bat kibai. Ulay thu ru baka ni kichinya kop kichinya lekai kindon habon ki kategori kum ka junior, sub junior, senior jong kishinrang bat kenthai. Uba Samuel ulay thu baka kinhuan kala penkre daki medal bat certificate shikinong job. Bat kumju ka song pisa na kabenta gitu ki bele kai bha bat job bun tali ki khusna. Fighters की जोंगे नागने का Fourth North East Kickboxing Championship 2026 कने का दे कबाब लोंग का North East Kickboxing Association ने का but ingin organize pat hangने pat दा All Meghalaya Kickboxing Association hangने हापोगा जल्ला Meghalaya जोंगे कने का दे हरिन बुन बुन स्नैम कबांगी लाज लोंग ka last kabangi tulong adai u arja khatniam hamti hapo kokraja hapo hodolan arja khatniam ka third North East Kickboxing Championship di nada kitiki por ke khanyo juban tulong di how news nam bamanta nila ya khaben ni parlok jongi naman lagi state jo ka North East barakawai di dakawai kasur kilayam jurlang batulong hanne hapo silong di nakalen ka jongi ro jo ka All Meghalaya Kickboxing Association nilap den ya jintarwa jongka North East Kickboxing Association bantalong ya kaneka Fourth North East Kickboxing Championship ane hapo nomba asanong jungi ti nilayo ya kajakaru hanti nimot bantalong hanti hapo Bharat Scout and Guide Meghalaya Bharat Scout and Guide ane hapo nomba asanong kaban salong nadu ka arpo khandai tarik hadu live way tarik jong mentau nai January arjat arpon rim kane kalong kum sibentaro ban ai simlam ya ki khna samla ki jongi jo ka North East bar koi bar ha ju ka poru kan long ka platform na banta ki fighters jo ka North East bar koi ban wanra ya koi ka platform lengba kan ka North East Kickboxing Association kan ne ka ti te lengba kan ne ka kan ai ka platform ka ba pha na banta ki khna samla jo ka North East bar koi ban ni la shim khiaro ban jit ki khna ki babit na ko North East ban le ya le kai shabar jong ka India ro te kata kare ka jing thumu jong ka ne ban ha ka ju ka poro ban wan ra ka jing ya tali ha pade ki paran North East ki jongi namar ndei tang ka jala Meghalaya ka basham jing e ki wei pat ki jala ro ki sham jing e la da ke le shabar jong ka ne ka North East ki bun bha ka kumta ka jing ka partiality su ki don hi bat ka jing e ro ha ka wei le bat bun ki liang ro ka don hi te lada ka North East ka jongi baro ka wei lada kam don ka jing ya tali te ka mod na shati sha ko plain area ka mod kin sa kumta kinam khin snap hero kan namar ba ki khna na ko North East jongi ki de ki khna ki ba khlai ki ba sha ki ba khlai ki ba khamnong strong ba hi ka kom lai kai ro te de nak ta ka dau ki kwa ban nyon ni ki de jongi jo ka North East wat jong ka Meghalaya ka jong iro ni sham ha man lagi national championship te lengba ka ne ka North East Kickboxing Association ka ne ka kan ai kata ka jing ya rap na ka banta ki fighters ki jongi bat ki ya bat ye ki ki jala ro ki ba sham jing e ha ka be de kino ki banta kata ka de ka jing wan bat wan ra ro ye jing ya tali lang hapo ki state jong ka North East bar ko license ni ong tiny dots ini don lagi jom pat ki small medium ki small size medium size but big size ki kena ro nanta kan don ka sub junior ka junior but ka senior men and women but ngindon pat hangne ka category pat ngindon ka semi contact 0.5 ka kick light full contact low kick baka K1 kita kindon hang ni hapoka championship
kabang sa pelong na luar kendai hadu live fundai jom tak benar. मैं नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग का जो थर्ड नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था लास्ट कोकराझार में, उसके बाद अभी 2-3 साल गैप हो गया, उसके बाद दोबारा हम लोग नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग शुरू करने जा रहा है 28 जनवरी टू 31 जनवरी 2026। यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट का टीम आएगा। उम्मीद करता है हम लोग 500 से 600 पार्टिसिपेट होगा। हम लोग का ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें सेमी कॉन्टैक्ट, पॉइंट फाइट, लाइट कॉन्टैक्ट, लो किक और K1 का रूल में टूर्नामेंट होगा। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मैन वुमेन। तो ये उम्मीद रखता है ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा से होगा और आप सबको ये टूर्नामेंट में मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू। Kamut ka Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Bat Sikkim, di Mizoram, di Sastang Naka Tripura, kin sa ay jintik ini ha swai kasan tarik kiban banwan munchimta mereka Northeast Championship. Nakabi gejala ko makat na mudik nang yun. Naku yung jala kiban ba umduna eka sauho sanpung de ite. Andai kan sa Khambun bha te kali na po Manipur, bat na Assam, bat na ka jala Meghalaya hi. Andai hadu munta na ka leng juga Mizoram te ki kidang ong kumbalai komo de te na ka Sikkim kumba sauho na Nagaland ro kumta kum hapok sanpung de te kin hapok kini ki khatsan tarik te kinsa nang agentif susu yani bakat nangud kinwan. Halo kebidi berlaku senam. Mila pakat kumne nama roman kapor ki shat ai betang ya ki medals bat ki certificate bat ki trophies hi nakale ka jo ngin ai ki certificate ki medals bat ki trophies handai na kunta ki tu ki ba yo ye ki best fighters te kandon ru ka cash prize na kunta ka jo ki bat kandon ru hang ne ka professional fight ka bangin sa bu tang artli ki category ka low kick bat ka K1 ni tulong ya ka professional fight hagbai de bat ka Northeast Kickboxing Championship. Kadi keji ko na po jala jangi menta kamlong tu qualify ke final na kalau hangga baru. Ka bahang ne po jala ka jungi. Ka kani ro hoy kin qualify ha po final ro ki khna ki jungi.